Dubrovčani su jednom iznevjerili, a utakmica se pratila u svakom kutku zemlje. Evo kako su ovu igru živaca doživjeli navijači. Navijanje drami unatoč i Ružica Đukić. Na trgovima, u domovima, u kafićima, čak i s radnih mjesta. U 16 sati sve je drugo u Hrvatskoj, osim utakmice stalo. Pratili su i oni koji već imaju puno utakmica u nogama i oni koji prve korake još nisu ni napravili. Super atmosfera, eto. Ajde, ima puno ljudi, iako je hladno i to je to. Luki nije hladno. Luki nije hladno, ima medeka svog i dobro je. Drugi nisu bili toliko opušteni. Cupkalo se nogama, grizli su se nokti. Napeto, strašno napeto. Strašno napeto, puno propuštenih prilika, ali dobri smo. Penali treba biti naš, ali šta da kažem. Ali nada nikog nije napuštala. Kad dobimo prvi gol, otvorit će se i prolazimo. Kao i uvijek, protiv najtežih se najbolje imamo rezultate i bit će sve dobro. Evo, ja sam zadovoljna, jednaki su, pa vidit ćemo šta će biti. Naš Milaja je u igri i to je to. Pijice nas tu griju, ko pije naravno, ja vozim, ne pijem danas. I nadamo se evo, da će ovako ostati ili ćemo dobiti tako da idemo u osminu finala. I idemo i dalje od osmine, smatraju navijači. Finale i uzeti tu medalju nakon toliko godina. Vjerovao sam da će Guardiol dat golčinu iz kornera, glavo urđinom nekak. Ali ovo je to, zadovoljni smo, ajmo! Super utakmica, bravo naši i pozdrav iz Dubrovnika. Dođite Španjolci, čekamo vas! O nogometu i prvenstvu detalji su na našem portalu Danas.hr, a o tome i u nastavku emisije. Tako je, a naš Marko Bargek razgovarat će s izbornikom Zlatkom Dalićem.